Selam алейкум, merhaba. Сайглы АТР телеканалының телесерджілері информацион бүгін программасыны серетесін. Студияда сіздер үшін мен Гүлсім Халилова çalışам. Бұл кележек бір саат девамында біз Қырым etrafında yüz bergen псі хаберлеріні музыкретежекміз ve en önemli, en böyle mühim haberlerden biri bu Tunev'in Birleşken Milletler'nin Xavfsızlık Şurasında resmi olmagan Rusiya teşebbüsünden teşkil etilgen videokonferensiyada iştirak etken ihanetçilerdir. Demek malum olğanı gibi Tunev'in Rusiya Federasyasının teşebbüsüne göre ARIA formulası boyunca Birleşken Milletler'nin Xavfsızlık Şurasında böyle videokonferensiya teşkil etildi. Demek bu videokonferensiyada işgal etilgen Kırım'dan işte sözde temsilciler iştirak etken ve esas olarak bu ihanetçiler ve teşvikatçılardır. Alexander Makar degen işte işgalci yerli şehir şurasının sözde депутаты Эрвин Мусаев, demek sözde Ukrayna böyle Kırım'da Ukrayna cemiyetinin sözde temsilcisi Anastasia Grichina ve işgalci Kırım müftesinin muavini Esadullah Bayirov. İşte keliniz onların Tunev'in Kırım hakkında aytkanlarını beraberlikte dinleyik ve sübetімізге başlayıq. Ми закликаємо світову спільноту приїхати до Криму та побачити усе на свої очі. Українська сторона створює транспортну, енергетичну, продовольчу блокаду, а західний світ це підтримує. На мою думку, це безглуздо. Чому Європа не дає візи? Чому Європа не дає можливості розказати про життя в Криму міжнародній спільноті? Чому слухають дві сторони, але не слухають нас? Чому? Тому що ми зробили свій вибір. Він не усім подобається, але це наш вибір, наше рішення, яке має історичні підстави. Приїдьте до Криму і запитайте звичайних людей. Хотел бы поговорить о мнимом ущемлении прав человека в Крыму, о котором неоднократно заявляла украинская сторона. В российском Крыму проживает 175 национальностей, зарегистрированы и работают много разных национально-культурных автономий. Мы вместе празднуем национальные и религиозные праздники друг друга. Вместе работаем над сохранением и развитием культурного наследия всех народов, проживающих в Крыму. У нас активно работают национальные средства массовой информации. Это и крымско-татарский телеканал «Миллет», и радио «Ватан Седасы», украинский интернет-ресурс «Переяславская Рада», периодические издания крымско-татарские «Яны Дунья», «Мираба», «Елдыс», немецкая «Хофнунд», греческая «Таврика», болгарский «Вестник» и другие. На территории Крыма успешно работают более 400 средств массовой информации. Крымчане всех народов и национальностей желают Крыму мира и процветания. И мы поверили в возможность этого процветания в 2014 году. И сейчас видим успешные плоды процветания Крыма. Строятся новые инфраструктурные и социальные объекты, реконструируются старые архитектурные и культурные памятники. Действительно, Майдан и пазл сложился в один такой домик, когда мы должны были оборонять Крым, о том, что мы не могли пустить сюда поезда дружбы, которые ехали к нам. Крымчане оборонялись и не хотели допустить второго Майдана в Крыму. Почему вы, коллеги, забываете о том, что в Крыму было создано ополчение из обычных простых людей, которые хотели оборонять Крым от Майдана, от националистов, которые могли прийти к нам, на нашу землю? Почему, если Украина хочет вернуть обратно Крым, делает все возможное, чтобы настроить против себя крымчан, отключая воду, отключая свет, придумывая какие-то небылицы, что происходит в Крыму? Потому что Украине не нужны крымчане, не нужны люди. Украине нужен сам Крым как земля. Северокрымский канал и вода, которая туда поступает из Днепра, это не вода единственной страны Украины. Funny to hear cliches about the Crimea. У мене нема слів описати ті кліше, які говорять про Крим. Татари живуть в Криму. Після референдуму ми провели свій політичний конгрес «Курултай», на якому вирішили, що кримські татари залишаться в Криму і вчитимуться жити в нових реаліях. Як зараз кримські татари живуть в Криму? Вони живуть добре, підчиняючись правилам гри. Всі знають, що треба робити, щоб усі їх права були дотримані і бути рівноправними членами спільноти. Сьогодні кримські татари мають усі можливості розвивати та підтримувати культуру та традиції та примножувати їх для наступних поколінь.
Є багато звинувачень, що в Криму відкриваються справи проти мусульман за їх релігійні погляди, що наші опоненти намагаються довести. Вироки проти мусульман – це не більше, ніж кримінальні справи проти фанатиків партії Хізбут Тахрір, партії, яка заборонена в країні з 2003 року. Мен шуны хадетмек істейм, Украина вида бірчық дигер Европа мемлекетлері, дигер мемлекетлер бұл конференцияны бойкот етті, ве анда иштирак етмеді. Ве шуны да айтмақ керек ки, Европа Бірлешкен Миллетлерде Европа шурасының демек темсилчилиги бұл конференцияда иштирак базы мемлекетлерінің иштирак еткені или бағлы өзінің бөлі раатсызлығыны білдірді. Ве айтқанына көре, демек база Европа мемлекетлерінің елчілері бұл конференцияда иштирак еткені, Қырым ишгалінің қабыл еткенлері аңламына келмей, ве келіні соларынан айтқанını dinleyik. Нам прикро, що Росія скликала зустріч за формулою Арії, марно намагаючись легітимізувати незаконну анексію. І ми наголошуємо, що цей захід та наша участь у ньому не можуть трактуватися як визнання зміни статусу Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Вже 6 років ЄС не визнає анексію Автономної Республіки Крим та Севастополя Російською Федерацією і продовжує рішуче засуджувати це порушення міжнародного права. ЄС залишається непохитним у підтримці суверенітету і територіальної цілісності України та продовжить свою політику, включно із санкціями. Бізле шымды жанлы бағда Қырым татар милли мечлес рейсі Рифат аға Чубаров. Рифат аға, селям алейкум. Алейкум селям. Сіз бұл конференцияны сейреттіңіз ме, не түшінесіз? Elbet ben gözlerden baktım. Eşitесіз, alo. Alo. Mettim. Baktım bu konferansa. Бақтыңыз бұл конференцияны, не түшінесіз бұл конференция ақында? Аслында сізінже бұл конференцияда Қырым мейханетчілерінің иштирак еткені, Бірлешкен Миллетлерінің Қавсызлық Шурасыны böyle дискредитация etmey mi? Ne anlamға келе bu? Şimdi bu Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Şurası'nın toplantısı değil. Bu ayrı bir toplantı. Ve bu toplantı Arya formatında OZ arasında işte şura azaları sohbetleştirirler. Akıl tanıştılar. O kadarlık. Я шуны сұрамаға істейм. Аслында сіз көрдіңіз анда иштирак еткенлерні, демек Садуллах Баиров, Мусаев, демек Бугричина, sonra да bu teşvikatçı Makar. Aslında nasıl ola da bu insanlarını anda kırseteler ve onlarga söz verirler. Zaten onların aytkanlarını da siz eşittiniz. Onlar aşikar bir yalandır. İşte bu yalanlarının seslendirilmesi bu gibi meydanda nasıl ola da Kennedy ola seslendirile. Bu toplantı muzakere şeklinde Rus Federasyon tarafından çağrıldı ve o sebepten onlar istedikleri insanlarını çağırdılar. Anlaşıldı ki Rus işgalcileri kendilerine yakın olan kişilerini çağırdılar ve bu kişiler kendi fikirlerini değil de Ruslar söylediği fikirlerini orada seslendirdiler. Сіздің түшінжеңізге көре, мұна біз білеміз Украина бұл видеоконференцияда иштирак етмеді, да бірчық дегер мемлекетлер бұл конференцияда иштирак етмеді. Бұл doğru қарар еді ме иштирак етмемеге? Белки де иштирак етіп бұл яланларға қаршы çıkışta bulunmak керек еді? Yok, benimce orada bu böyle bir taktika kabul etkenleri çok doğru yaptılar. Çünkü bizler böyle bir toplantı olacağını 2 haftadan evvelsi haberimiz var idi. Bizler de Kırım Tatar Milli Meclisi olarak çok ülkelerin temsilcilerinden konuştuk, laf ettik ve akıl tanıştık ve bizim de pozisyonumuz öyleydi. Bu toplantıda böyle korumlu devletler iştirak etmesinler ama diğerleri iştirak etkenleri keskinden kendi fikirlerini bildirsinler. Ve Tunev'in kordumuz. Birisi Rusya'nın ya da Rusya'ya göstergen kişilerin fikirlerine koşulmadı. Hepsi dedi ki Rusya haksız yaptı. Rusya Kırım'ı işgal yaptı ve bu Almanya büyükelçisi
çok sualler söyleyen elçi dedi ki biz koruyoruz dedi, bu kişiler sizler onları hazırlayıp getirdiniz ve onlar kendi fikirlerini söylemediler. Evvelden yazılganını okuyup bize işte aldatmaya isteyen gibi kendilerini alıp vardılar diye böyle bir anlattı. Söylemeye isteyen ki işte böyle Ruslar tarafından yapılan aynecilikten onlara hiçbir türlü yardım yoktur. Ama burada başka bir mesele var. Bu Tunev'in birinciden bu Esadullah Bayırov, Ervin Musayev söyledikleri şimdi Ruslara kendi oradaki yapılan cinayetlerini aklamaya yol açar. Çünkü hem Ervin Musayev hem Esadullah Bayırov dediler ki orada Kırım Tatarları pek çok yaxşı yaşaylar. Orada hiçbir zorluklar yok. Orada Müslümanlara hiçbir türlü baskın yok. Orada tek Rusya devleti işte bu halifat kurmaya isteyen kişilerge karşılık göstereyip Rusların oradaki yapılan cinayetlerini akladılar. Ve Ruslarga daha çok ziyade insanlarımızı türmelerge bırakmaya, gelip evlerimizin kapılarımızı yıktırmaya yol verdiler orada, yol açtılar. İşte buna bu hem Bayırov hem Musayev onlar kendileri vaktine cezasını koruyacaklar. Ya bu Kennedy elçilerinin anda iştirak etken videokonferensiyada çeşit diğer Avrupa memleketlerinin elçileri ki anda kordunuz o demek teşvikatçı çağırdı olarını keliniz Kırım'a bakınız mında bir şey yok dep aytı. Aslında biz mına işgal etilgen Kırım'a Avrupa'dan elçilerinin kelmesine korermiz mi? Korebileceğimiz mi böyle şeyini? Buna yol açmaz mı sizce? Gursum Kadem bakınız. Böyle programlar alıp aldığınız vakit siz biraz çıkaran esasına bakınız. Onu Tunev'in de söylediler bu büyükelçiler. O şimdi bizler kendi istediğimiz düşünceleri dağıtmayık da şimdi Birleşmiş Milletler tarafından sonki 4 sene devamında Kırım'la bağlı rezolüsyoner kabul edilmişti. Ve bu rezolüsyolarda açıktan açık, keskinden keskin yazılmış. Ne zaman ve nasıl yoldan Kırım'a, oraya halkara teşkilatlar tarafından gözlemciler varabilirler. Şimdi orada Ukrayna'da şimdi 2 tane bu gözlemci misyalar var. Birincisi Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı tarafından, ikincisi Birleşmiş Milletler Teşkilatı tarafından. Bu gruppaları, bu monitoring, insan haklarını monitoring yapan gruppalarını Rus işgalciler Kırım'a koymaylar. Ve Tunev'in açıktan dediler ki Kırım'a vardığımızı istiyorsunuz mu? Yolları açınız. Onlar yolları açmaya istemiyorlar. Onlar Moskova'dan geldiklerini istiyorlar. Ama Moskova'dan buraya birisi varmayacak. Çünkü Kırım Yarımadası Ukrayna devletinin sınırlarına giriyor. Bunu hepsi çok yaxşı anlay. Ve şimdi gene de bu gerek edimi bu büyükelçilere Tunev'in varmamağa işte bana bir büyükelçi böyle anlattı. Refah dedi biz varacak dedi ama siz de seyir edebilirsiniz. Biz onlara orada anladıkları kadar şamarları yandıracak dedi. Ve Tunev'in yaşı dedi şamarlar aşadılar işte. Ve bununla beraberlikte biz bilemiz Kennedy işgalci hakimiyet temsilcilerini kırsetmediler o videokonferensiyaya. Ukrayna buna yol vermedi. Bunu galibi olarak Kennedy saymak mümkün doğranlığına göre. En önemlisi çünkü Ruslar istediler birinciden bu işte işgalci hakimiyetin oradaki bu vazifeli kişileri iştirak etkenlerini, Aksyonov gibi, Konstantinov gibi söylerini onlara keskinden ama hemen yok kapatıldı da son Ruslar dediler tamam öyleyse işte bu cemiyet tarafından bir şeylerin işleyiyor. Biz dedik ki biz biliyoruz o cemiyet tarafından gösterilgen kişiler kendi fikirlerini söylemeye becermeyecekler çünkü siz onlarını öyle durumda koydunuz ki onlar sizden korkarlar ve siz istediğinizi söyleyecekler. Ama ne olsa da işte Ruslar bunu yaptılar, diğerleri de işte bunu korudular ve gerekli cevabını verdiler. Şimdi burada Rusya'ya büyük bir maskara oldu. Gerçekten de maskara oldu ama bunu söylemeye isteyen bir kere de Kırım'a geldiğimiz vakit Bayırov Esadullah ve
Ervin Musayev Ruslar tarafından milletimizi daha çok baskın yapmak için, daha çok ziyade insanlarımızı türmelerge bırakmak için bu iki tane Rus işgalcilerine bu yol açtılar. Bu çok önemli ve bu çok zararlı bir şey yaptılar. Bu başlangıçta bir şeyler söyleyecektim da bu kişiler çünkü yalan söyledikleri bu chatte kalsın. Ama bu yalan Rusların kollarına daha çok ziyade fırsat verir. İnsanlarımızı ezmek için. Bu çok böyle bir pis bir şey oldu. Sizin düşüncenize göre bunun ogunu nasıl aldırmak mümkün? Şimdi bakınız bu uluslararası ya da halkara cemiyetlerinde kendilerinin işte neleri var, çeşitli türlü statütleri var, nizamnameleri var. İşte böyle toplantılara birisi yol böyle keskinden kapatmaz. Çünkü Ukrayna ve diğer ülkeleri de böyle ARIA formatını kullanırlar. Ama bunu söylemeye isteyeyim ki birinciden Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilgen, böyle konuşkan değil de kabul edilgen kararlarını yerine getirmeye gerek. Bu kararlar işte Genel Asambleyanın rezolüsyalarında yazılmış ve o rezolüsyadaki yazılganında hem Kırım bu hapiste olan Kırım Tatarları azat oluşu gerek, hem Rusya tarafından haksız kabul edilgen mahkeme kararları iptal edilişi gerek. Kırım Tatar Milli Meclisi yasaklandığı toktatılışı gerek ve bizler Kırım Tatar Milli Meclis azaları Kırım'a serbest girmeye yollar açılışı gerek ve aslında esasdan Rusya devleti işgalci devlet olarak Kırım'dan geri kayıtması gerek. İşte bunlarını yerine getirmeye gerek de bu bazıları çıkıp da işte bu Ervin Musayev ya da bilmeyeyim Esadullah Bayirov ya da onlarla beraber olan bu Anastasia Gindiş, Alexander Makar, onların yalanından bir şey olacak şey yoktur ama Ruslarga kullanmak için Ruslarga bir fırsatlar açar. Burada başka bir şeyler de oldu Tünev'in ve bu Rusların işbirlik yapan Kırım Tatarları bunu yaxşı anlayışları gerek. Misal için Tünev'in bu Makar konuştuğu vakit milletimize çok böyle pis böyle düşünceler ekledi. Pis böyle kendi tarafından işte sözler söyledi. Dedi ki Kırım Tatarlar Kırım'dalar, Ukrayna'da olanları Ukrayna Tatarları. O zaman bu fikrini devam etmeye mümkün. Türkiye'deki mecburi bu 19. 20. asırın başında mecburi gitken insanlarımız öylesi. Türk Tatarları, Polonya'daki Polonya Tatarları bizim bir milletimizi böyle bir tek bir Kırımlı olan milletimizi parçalamak için orada işte böyle fikirler üretti bu Makar Deyensoy'u ama ne Esadullah ne bu Ervin Deyensoy'ları ağızlarını sıkıp değil de başka yerlerini sıkıp oturdular. Bu Galibay'ın akılsız fikirlerini beyan etken bu Gritchina oldu. Hatta Nebenzyan'ı da biraz rahatsızlattı galiba. Ben çok gerçekten de beğendim bu Gritchina konuştuğunu çünkü böyle aptal bu işte oradaki Rus işgalcilerin oraya getirgen bu temsilcilerin aptallığını çok kusura bakmanız deliliklerini gösterdi bu hanım. İşte dedi ki çok şeyler söyledi. Büyükelçilerin karşına sekirdi. Aslı böyle büyükelçilerden birisi laf etmeyi ve onun konuştuğu işte bu Rus işgalcilerin ne kadar böyle boş adamlarını oraya getirgenlerini bütün büyükelçilere gösterdi ve gerçekten de bu Rus işgalcilerine yardım yerine zararlar yaptı orada. Yani Rusya növbеттeki Kenya bir sefer o'zining ayağına ateş açtı deb aytmaga mümkün. Her daim zaten bunu yapa böyle hareketlerini. Gerçekten de yok bunu onlar bilir ediler. Gerçekten de bunu onlar bilir ediler. Onlar düşünmediler ki mana şimdi biz böyle toplantı geçirecek de Kırım'dan bu eklediğimiz
kişiler söyleyecekler bir şeyler de ve hemen diğer devletlerin temsilcileri buna inanacaklar, işanacaklar da ve kendilerinin pozisyonlarını değiştirecekler. Yok. Ruslar o kadar deli değiller, aptal değiller bu taraftan. Ve onlar bildiler ki işte birisi buna işanmayacak, inanmayacak. Ama bunlara bu böyle bir propaganda şeklinde kullanmasına bu toplantı gerek idi. Ama Ervin Musayev ve Esadullah Bayırov daha ziyade Ruslar beklediklerinden daha çok ziyade zararlık yaptılar değil de onlar söyledikleri bu yalan söylediklerini ve bütün Batı ülkelerine burada Kırım'da Kırım Tatarların içinde böyle radikal dinciler, Müslümanlar var ve onlara karşı Rusya Federasyonu haklı davrana degenleri Ruslarga daha çok ziyade milletimizi urmak için, ezmek için, yıktırmak için böyle yollar açıldı ve bu iki herif Ervin Musayev ve Esadullah Bayırov buna mutlak cezasını verecekler ve yakın zamanda verecekler. Мына сіз халықара тешкілатларының қабыл еткен чешет резолюцияларыны Милли Межлис олсын Қырым ve Иляхри бұларыны сайып кечтіңіз ve оларыны еріне кетірмек мejburiyetinde olғанını қайдеттіңіз. Ama sizin düşüncеңізге göre Rusiyani bu hukuki meydanға қайтармақ için, yani onu ne mecburiyeti bile bu hukuki meydanға қайтmasını? Çok ziyade böyle göstermek ve saklamak. Milletimiz kendi birliğini dediğin vakit bu böyle alışkan böyle bir fikirde gir. Bu çok önemli çünkü dışarıdan Kırım'ı çok dikkat ederler ve milletimiz şimdi bugünleri böyle birlikte olganını çok yakşı koreler ve anlaylar ne sebepten. Bu birincisi. İkincisi burada Kırım Tatar Milli Meclisi ve oradaki bütün bizim milli harekette iştirak eden insanlarımız bugün yapkanlarını daha çok ziyade koşup devam edecekler. Ve elbette Ukrayna devleti tarafından bilgili adımlar yapılışı gerek ve bir iki gün evvelsi 18. Mayıs'ta biz bunu Ukrayna Cumhurbaşkanı'yla konuştuğumuz vakit bu meseleleri daha bir kere de müzakere ettik. İşte burada bu yapkanlarımızı ziyadeleştirip devam etmeye gerek. Eğer çok kıskadan söyleyecek olsam. Belki de halkara teşkilatlarga, bu gibi meydanlarga daha çok siyasi mabuslarının korantalarını, Rusya tecavüzüne marum kalganlarını alıp ketip, onlarını meydanlarga söz vermek gerektir. Şimdi o yapıla bilesiniz, kendiniz de bilesiniz ama bakınız şimdi bu Ruslar istediği. Onlar bularını çıkardılar, diğerleri başkalarını çıkardılar ama biz bunu evvelden de yapar edik de çünkü insanlar varıp çeşit türlü bile gerek masalarda, Avrupa Parlamentosu'nda, Avrupa Birliği Parlamentosu'nda ya da bilmeyen Amerika'nın bu hükümet organlarında konuşular cemaatlik tarafından olmuştu. Çok kişilerimiz, advokatlar, bu insan haklarını korçalayan kişiler. Şimdi bakınız dünyada Kırım'da ne olganından böyle anlamasına eksiklik yok. Şimdi en zor mesele nasıl bu daha çok ziyade Rusya'ya karşı keskin adımlar yapması. Ve buna şimdi çalışmaya gerek de çünkü bu diyalog formatı ya da işte bu konuşma meselesinden konuşmalar gerek. Buna birisi karşı çıkmaz. Ama tek konuşmadan bir şey olmayacak. Başka adımları da yapmaya gerek. Ve TÜNEV'in bu meselelerini büyükelçiler de söylemiştirler. Rusya devleti bu genel asambleyada kabul edilen kararlarını yerine getirsin. Siz dün eğer bakmış olsanız ne benzer aylandıra diye ki bana sizin oğlunuzda Kırım'da yaşayan kişiler var. Konuşunuz onlarla. Bu büyükelçileri de değiller. Ya siz Rusya olarak bu genel asambleye kabul edilen kararlarını da yerine getirmediniz. Şimdi siz değilsiniz ki geliniz Kırım'a. Varmaya isteyik ama siz bu Birleşmiş Milletler tarafından kurulmuş ve Ukrayna'da çalışkan insan hakları monitoring gruplarını sizler Kırım'a koymaysınız. Söylemeye isteyeyim ki burada birisi aldanmasın da Rusları utandırmak
ya da bilmeyin böyle bir sıkıp da böyle fikirden oradan gitmesini bizler bu tek bunun Kırım azat olmayacak. Ruslarga birinciden ekonomik taraftan çok daha ziyade baskınlar gerek. Ruslarga karşı bu çeşit türlü diplomasi, siyaset taraftan blokad gerek. Blokad dedim de Tunev'in gene de bu Erbil Musahev'in söylediğini ya da bu Anastasia Grindi söylediklerini işte akıl vermeye çalışıyorlar. Dnepr dersin ki tek Ukrayna'nın özeni de gir. İşte bilmeyim Ukrayna haksız su toktatmış eken, elektrik toktatmış eken. Ya toktanız. Ne yerde yazılmış? Nasıl halkara kanunlarda yazılmış da Ukrayna, eğer siz Ukrayna'nı böyle bir yabancı bir devlet saysanız neden o size su verecek ya neden o size elektrik verecek? Şimdi bu su verilmemesi ya da elektrik verilmemesi oradaki insanlara karşı değil. İnsanları zor durumda bırakmak değil. Oradaki Rusya'nın ordusunu, orada Rus işgalcilerine yeni böyle bir mekanizmalar vermemek için de ve şimdi bu elektrik blokattan sonra Rusya beklemegen daha çok ziyade masraflarını Kırım'ı kendi kolunda tutmak için mecbur oldu o masraflarını etmeye. Mesele 1 milyon 2 milyon dolar değil. Mesele 3-4 milyar dolar ziyade masraf etmeye Rusya mecbur oldu. Ve buraya şimdi onlar bu Esadullahlar ya da bilmeyim Ermeniler gelip de işte orada akıl öğretecek kişiler değil. Onlar orada kendi akılsızlıklarını gösterdiler. Ama milletimizin o güne millet düşmanları olganını hepimize çok yaxşı anlattılar. Hepimiz gördük. Çok sağ olunuz Rifat ağa. Bizle bağlanğanız için Milli Meclis Reisi Rifat Çubarov canlı bağda bizle edi saygılı dostlar. Hakikaten Rifat ağa çok doğru şeyler aytты ve onların işte çıkışta bulunup yalan aytkanlarını beraberlikte şimdi muzakere ettik. Tekeliniz Kırım'dan bir vatandaşımızla bağlanır. Cemaat erbabı Edem ağa Dudakov ve onun da hakiki vaziyet hakkında laf ettik. Edem ağa selam aleyküm. Aleykümselam. İşte Tunyav'ın bu Xavfsızlık, Birleşken Milletler'in Xavfsızlık Şurası'nın resmi olmayan video konferensiyası ötkerildi körgendirsiniz. Anda Kırım'dan demek ki haniyetçiler çıkışta bulunup teşvikatçılarının aytkanına göre Kırım'da sanki her şey güzel, keliniz, bakınız, özünüz, işte yaşanız, korunuz. Hakikaten de bunu ne düşünüyorsunuz bu haqda, bu aytılgan şeyler hakkında? Gülsüm kardeşim, bu şeylerge bir türlü yanılık yok. Çünkü evvelden de sürgünlükte olganda bu hükümetin propagandik işleri işte böyle geçirdi. Onda da aklınızda olsa 17 kişinin bu Partxoz aktivin mektubu var idi. Biz Kırım'da yaxşı yaşayamız. Biz Özbekistan'da yaxşı yaşayamız. Sürgünlükte bizde yaxşı. Kırım bizge gerekmedi deyip yazganlarına. Onda bir evvelden milli hareketçi var idi böyle adını aytmarım şimdi çok bile son CKKP SS olup geçti işte son KGB'ye işte bu çalışmaya başladı. O da aytırdı. Biz Özbekistan'da yaxşı yaşayayıq. Kırmayı kayıtmaya istemiyor. Çünkü bu şeylerge bir türlü yanlılık yok. Propagandik taraftan alganda aynı o zaman, şimdiki zamanda. Onun için ne etmeye isteyeyim? Mesela için bana bu Ervin degen oğlanın bizge soyluğu var. Kadının tarafından soyluğu var. Yakın tavrılığı var. Ama sonki zaman bu işe geçen son birisi duvaya bile çağırmayı. Ben toylarga aytmayayım, duvaya bile çağırmayılar. Bana bütün soysup o insandan ayrıldı. Onun için ozu da bileyim. Ben onu 15. sene bu Polonski'nin nazirliğine işe girgende varıp aytkan edim. Sen ne yapaysın kardeşim? Sen kandaç işe gireysin? Degende aylığı yaxşı dedi. Ben dedim aylıkta laf değil. Elbette bu propagandik nazirliğin aylıkları bekim yüksektir. Ama senin kardeşlerin var, senin soyların var, senin milletin ardından var. Sana ne diyecekler degende? Yaxşı ağam dedi. Ama son
milletke geçti. Bana indi propagandist olup yalanlar uyduruyor. Onun için biz bu yalanları her gün millet telekanalından içtiğimiz ve anlayıq ne olganları kimge çalışkanını da anlayıq ve haysi zamandan bu propagandist işler geldiğini de anlayıq. Mesela için bana bu Bayırov degen bu ayrı bunu aytmaya isteyeyim. Bu kişi muftiyatta çalışıyor. Sayın Muftimizin muavini oluyor. Evet. Bakınız, din kardeşlerine karşı bu gavur hükümetke onları ashanege çekersin mi? Yesinin muftilik vaziyeti nedir o? Adaşkan adamları böyle el uzatıp çıkarmak gereksin eğer öyle olsa. Ama biz anlayıq ki bu Hizb-ut Tahrir ben onların taraftarları değil, el vakit aytayım onların taraftarları değil. Lakin biz bilemiz onlar teröristiyik. Biz bilemiz ne için onları hapishaneye alabilir. Çünkü bu hükümetke karşı başka bir şey yok anda. Ama bu gene de bu hapishanede oturganlardan yarısından çok bu Hizbutlarının bir suhbetke bulungan adamlar. Bunlar Hizb-ut Tahrir Partisi'ne girgen insanlar da değil. Ya alakaları bile yok. Ben ne aytmak isteyeyim? Bana bu yüzden ziyade indi babasız kalkan babalarına asret kalkan balaların koz yaşı bu insana kayıtsın. İnşallah bunu tekseyim. Ölümde olsun, tirede olsun kayıtsın. Ama ölümde de beşer kalsın. Cennette yansın bu insan. Böyle aytmaya isteyeyim. Çünkü bu yapan işi aslı o kadar gavurlarga din kardeşlerinizi satarsın mı diyenlerini bana bu. Onun için bu imam değil, bu muftinin adamı değil. Bu Han Sarayı'da da çıkışta bulundu bu insan. Bu Han Sarayı'nın keramet şatısına bu İspanya'da gelmek kerametini koyganda biz hepsimiz anda çıkamayacak bu ayetkan idi. Bizge bu doğru gele bekenimiz. Muftiyatlık ardından ayetkan idi bu vakit. Ama yazık ki ondan sonra bana ne oldu? Ondan sonra Halga Sultan'ın toprağını aldılar, kilise kuracaklarında. Ondan sonra bana o din kardeşlerine karşı çıktı. Ne etmeye gerek olsa? Bu insan Müslümanlıktan uzak. Bilesen bu gavurlarga yakın. Men shuni so'ramaga istayman. Qatende mına biz ko'rdik bu Musayevni, Bariyevni chiqishda bo'lganlarni ve işte diğer ihaniyetçilerin de erkesini bilemiz. Onlar milleti, yani halkımız arasında böyle tışlaylar mı? Ne bileyim, tedbirler olğanı vakit, toylar olğanı vakit, cenazeler olğanı vakit böyle narazılıklar gösterilir mi millet tarafından? Men olğan etrafta onlar olmay. Mesela aytayım da bu Musayev Erver bizge soyluğu var. Kadınımın iki doğmuş kardeşi oluyor. Onun için biz kestik bu tümlerini. Belki bunların da bir kendi togeregi var, anda var iler. Çünkü onların da kendi o togeregi oluyor. Birbirlerine katmaşalarken da katışırlar. Ama ben bilesem umumen alganda halkımızın arasında onlara el uzatkan adam pek azdır. Bundan da gayrı Tunev'in demek bu iştirak etken ihaniyetçilerin arasında işte da Han Saray ve böyle medeni bizim miraslarımızı rekonstruksiya etkenlerini, horçalaganlarını bile aytkan ediler demek bu videokonferensiyada. Tarif etiniz, şimdi bizim medeni miraslarımız nasıl vaziyette? Çünkü siz Han Saray vaziyetini çok böyle yakından takip etken insanlardan birisiniz. Buna bu aşikar yalan, doğrusu nedir? Doğrusu yapan işleri restorasyon işleri değil. Yapan işleri tez yapayıq da koz boyama işleri. Tamam, bu Potemkin vaxtlarına yapan işlerge uşatkan şeyler. Onların bizim milli mirasımıza el tutkanları bana bu Halga Sultan'ın toprağında kurulgan kilisedir. Temeli koyuldu. Ben bilesem mahkemeleri de yutar ve kilise yanında kurulur. Bana yapan işleri bu. Bir taraftan
hükümet aynı dersin bir rahatsızlık gösterdi. İkinci taraftar mahkeme bu insana, bu Hristiyan insana taraftar oluyor ve kilise hurufunu işte yakında gene toxtattı ama devam eder mi bilmiyorum. Bunun için problemler çok. Bu tek o değil. Bizim til problemimizde alsak, bana bu biligval gruplar aytırdı ben. Balalar bahçelerde biligval gruplar aytar. Evvelden Kırım Tatar grupları idi. Onda bir Kırım Tatar diyaresi var idi. Onda hepsi Kırım Tatar dilinde konuşurdu. Şimdiki balalar o grupları bitirip o gruplar Rus dilinde geçiyor ve bizim tilimiz, Kırım Tatar tilimiz, ana tilimiz balalara aynı değilsin bir yard devletin tili verniyor. Bir iki terminler bildiriler o kadar. Bunun için o balalar mektebimize geldiğinde ana tillerini bilmiyorlar. Yazık ki bu UNESCO'nun cedveline yok olan tillerge gelgen bizim tilimiz anda girdi. Çoktan beri girdi. Böyle şekilde tilimiz cöylür mü böyle. Ve bu meseleyi de bana bu Rifat Bey'imiz, Mustafa Ağamız bana bu halkara konferansiyalarda götürmek gerekir. Çünkü tilimiz cöylü buna yazık. Aterkitken son aslında bir büyük bir diyar, bir kültür diyarımız yok olup gitti. Bu diasporamızın bağlarımız uzuldu, çok şey oldu. Onun için evet hıyın şimdi bu. Medeniyet bizim tilimiz tarafından ve siyaset tarafından yaşlarımız hapishanede pek büyük avle bir mahkemeler aldılar. Çünkü onlara rahatsızız, balları oksuz kaldı. Çok sağ olun Edemağa bizle bağlanğanınız için eyliklerde görüşkence Edem Dudakov, Cemaat Erbabı, Kurultay делегесі bizle canlı bağdaydı. Biz size saygılı dostlar Rus tiline geçeceğiz, потому что следующий гость у нас Сергей Пархоменко, директор Центра внешнеполитических исследований. С нами сейчас на прямой связи. Сергей, витаю вас. Добрый день. Добрый день. Ну, вы знаете, вчера состоялась инициированная Российской Федерацией по формуле Ария неофициальная видеоконференция Совбеза ООН. И в конференции, значит, приняли участие представители оккупационного Крыма, а именно пропагандист Александр Макарь, депутат оккупационного горсвета Бахчисарая Эрвин Мусаев, представитель так называемой украинской общины Крыма Анастасия Гричина и заместитель оккупационного муфтия Садуллах Баиров. Что вы думаете относительно этой видеоконференции? Не дискредитирует ли это действие России значимость Совбеза ООН как органа поддержки международного мира и безопасности? Це була спланована інформаційна психологічна спецоперація, метою якої є легітимізація Криму в рамках Російської Федерації. Росія зараз перебуває в дуже складній ситуації, тому що у них через епідемію коронавірусу соціально-економічний стан погіршився, плюс є об'єктивне падіння економіки через падіння цін на нафту, плюс є політичні обставини, плюс є санкції і величезний тягар утримання окупованих територій, зокрема Криму. Тому Росія намагається будь-що впихнути його в правове поле Російської Федерації. Для цього використовує місцевих колаборантів, прикриваючи їх українським кримськотатарським походженням. Використовує для цього такі майданчики, як Організація Об'єднаних Націй. Мета одна, що зняли санкції, щоб легалізували якимось чином окуповані території, тому що економічна Росія максимум півроку протягне, далі почнуться бунти, вона не зможе отримати окуповані території. Є проблеми величезні з подачою води в Крим, і Росія шукає різні шляхи, щоб вирішити. Поки що один з шляхів – це намагання якось маніпулювати міжнародною спільнотою, другий – це шантаж української влади. Ну а как вообще так получается, что на вот этой видеоконференции участвуют коллаборанты из Крыма, и более того, там еще участвуют европейские послы, парламентарии. Вот как этому вообще можно противостоять? Справа в тому, що це є помилка, величезний недороботок української дипломатії.
вона як ніколи слабка свого психологу влади Зеленського. І замість того, щоб відстоювати інтереси України в міжнародній арені, постійно або потрапляє в якісь скандали, якісь неадекватні дії, потім якісь плівки спливають, розмови того чи іншого президента з американськими посадовцями. Це є величезний провал роботи спецслужб, це величезний провал української дипломатії, які просто, вибачаю за таке грубе слово, профукали перед самим носом проведення подібних пропагандистських заходів і реагують уже постфактум. Ніхто не грає на випередження, всі думають, як відбілити імідж Зеленського за кордоном, замість того, щоб відстоювати інтереси держави, захищати її. Другорядні речі вони вставлять на перший порядок денний, власне, а такі речі, як, власне, деокупація Криму, Донбасу та українським сценарієм, вони йдуть якимось другим ешелоном. Я перепрошую, іншого не може бути, якщо Офісом президента і людина, яка відповідальна за формування зовнішніх політики, займається російський колаборант Єрмак. І саме він, а не там Пристайко чи Кулеба, займається державною зовнішньою політикою. Вони просто є виконавцями того, що напише Єрмак, і те, що він вкладе в уха Зеленському. Ось тому ми маємо такі конференції, послів європейських країн. Перед цим були повернення Росії в ПАРЄ і так далі. І це тільки початок. Тому, прошу, з таким президентом і, наш превеликий жаль, дипломатичний корпус це менш професійним і адекватним. Ну, так или иначе, украинской стороне удалось предотвратить участие в этой видеоконференции представителей оккупационной власти. Вот это можно считать такой некой победой маленькой? Я думаю, що в першу чергу розуміння наших західних партнерів цієї спецоперації, суті цієї спецоперації, дозволяє правильно розставити акценти і встигнути упередити подібні дії. На превеликий жаль, я не вважаю. Це заслуги української дипломатії. Хоча, звичайно, я впевнений, що в українському МСС працюють патріотичні люди, просто їх поставили на той шлях. Вони ведуть хибним шляхом. Те, що вони змогли десь щось там підкоригувати, це дякуємо, що все-таки вони залишилися вірними присязі дипломата. Все інше, мене викликає велику тривогу. Ну а как вы считаете, правильно ли поступила Украина, украинская сторона, когда игнорировала вот эту видеоконференцию? Может, все-таки стоило участвовать и апеллировать? В цьому випадку я телепався з так званим інтерв'ю з Гіркіним і Поплавською. Не можна було взагалі брати участь і пускати в ефір. Тому вони, власне, наші посадовці зробили правильно. Ігнорувати треба було чисті пропаганди, брати в російському цирку участь ми не повинні. Навіть якщо мова йде просто якісь там російські шоу, чи якісь оці от відео, які знімає нібито український журналіст, нібито під прикриттям СБУ, насправді бере інтерв'ю злочинців, колаборантів, такими як є Поклонська і Гіркін. Власне, тут якраз це правильно. Треба інформувати, треба говорити, тому що ми тоді включаємо російський дискурс. Це використовується. Ми не граємо в ігрі. І це правильно, що було зроблено саме так, коли ігнорували участь в подібних поступках. Ну, там вот один из выступающих пропагандистов из временно оккупированного Крыма неоднократно приглашал, значит, европейцев на территорию Крыма. И как вы думаете, может ли случиться такое, что европейских парламентариев мы увидим в Крыму, учитывая, что до этого Крым посещали там и депутаты из «Альтернатива для Германии», из Франции и так далее? Вони і так їздять деякі за противниці Путіна, і цей процес поки що не припиняється. В принципі, і таких от великих делегацій нема, тому що більшість європейських політиків підтримує позицію, що Крим – це Україна, і не беруть участь у різних сходняках різних колаборантів у Криму. І я думаю, що не будуть брати. Але все-таки тут дуже багато залежить від української зовнішньополітичної позиції, тобто від позиції офіційної влади, від позиції МЗС. Якщо ми будемо і далі пропускати якісь такі атаки і не готуватись до них, то, можливо, ми в якийсь дуже нехороший момент для нас пропустимо більш серйозних осіб туди, просто не звернемо увагу, туди під прикриттям яких-небудь політиків просто приїдуть більш вже солідні діячі власне політику ЄС, ніж ті, які йде завтра. Але це буде тільки в тому випадку, якщо українська дипломатія не буде піднімати питання Криму на міжнародній арені. Зараз воно звучить все рідше, і ми повинні
постійно апелювати до влади. Наприклад, 24 травня 14 грудня по всій Україні відбудеться акція «Стоп-реванш». І ми в тому числі скажемо, чому влада знову забула про Крим. Ви що, хочете повернути подачу води? Чи ви готові домовлятися з Росією Донбас в обмін на Крим? Тобто позиція по Криму стає все слабкішою. Оце є єдине, що ми рискуємо. Якщо ми далі будемо йти цим євромаковським сценарієм, то про Крим дійсно забудуть, і тоді можуть з'явитися і європейські лідери в Криму, і все, що завгодно. Вы помните пресс-конференцию президента Зеленского, которая состоялась позавчера, и там действительно не прозвучал ни один вопрос про Крым, не говорили, нам единственное, что телеканалу АТР удалось задать все-таки вопрос по поводу Крыма, но все-таки это ведь очень показательно, когда на протяжении трехчасовой конференции вопрос Крыма вообще не звучал. І так я правильно і кажу, дискурс Криму випав з дискурсу офіційної влади. Це все інсценуація Єрмака, який є російським колаборантом, який діє вказівськими кремлівських кураторів, зокрема з офісу Путіна, адміністрації Путіна Дмитра Козака. І я не думаю, що ситуація покращиться, поки Єрмак є при владі, його треба не просто звільняти, притягти до відповідальність за державну зраду. Це така моя позиція. Насправді по Криму ще звучало питання на цій прес-конференції, воно звучало однозначно як російська така пропагандистська витівка. Це коли канал «Наш» назвав власника каналу АТР юним російським громадянством. Як ми бачили російську спецоперацію, що ми знаємо, канал «Наш» – це канал Мураєва, проросійського політика і, очевидно, агента російських спецслужб. Це звучало. Це дуже симптоматично, тому що російська пропаганда піднімає голову під виглядом українських видань, наприклад, того ж каналу «Наш», звучать необґрунтовані звинувачення на адресу єдиного кримськотатарського каналу в Україні. І є там ще таке видання Клименка Тайм, яке зареєстровано в Україні, які розпалюють національну ворожнечу. Вона каже, що кримські татари були колаборантами, правильно Радянський Союз їх вислав у Середню Азію, в Казахстан і так далі. Вибачте, де СБУ, чому воно не закриває ці видання, чому воно не притягає до кримінальної відповідальності журналістів? Я побачив цю страшну тенденцію тоді, під час прес-конференції і за пару днів до того, коли були роковини депортації геноциду кримськотатарського народу. От що я побачив. Єрмаковська лінія зараз головна, а вона є російська. Спасибо. Сергей Пархоменко, директор Центра внешнеполитических исследований, был с нами на прямой связи. Ну а сейчас к нашему эфиру подключился Илья Куса, эксперт Украинского института будущего. Илья, здравствуйте. Здравствуйте, Гуль. Здравствуйте. Да, вы, наверное, смотрели позавчера пресс-конференцию президента Владимира Зеленского. Какие выводы вы сделали по этой пресс-конференции? Все же прошел год его президентства. Да, я смотрел. Это было непросто, она длинная была достаточно, но мне она не понравилась. Почему? Потому что мне показалось, что президент был уставшим, немножко озлобленным и каким-то подавленным. Вот, то есть, это мое человеческое чисто восприятие. Я сейчас не имею в виду какие-то политические там вещи, то есть то, что он говорит. Я просто говорю впечатление чисто от того, как он выступал. По сравнению я сравниваю с предыдущими. То есть даже там ту самую там легендарную пресс-конференцию, которая длилась там десятки часов, да, то есть он там выглядел гораздо более уверенным в себе и, скажем так, он горел там, по крайней мере, тем, о чем он говорил. Сейчас видно, что есть, я не знаю, в чем причина, но мне она не очень понравилась, чисто с точки зрения как зрителя. По сути? По сути, по контенту, да, по наполненности. Я не знаю, я не услышал чего-то там, не знаю, нового. Смотря что вас интересует, если говорить о внешней политике, чем я занимаюсь, да. Я там ничего такого не услышал. Единственное, что я, конечно, не совсем понял эти комментарии по поводу того, что мол, мы там по поводу статьи о госизмене, там, по которой открыли уголовное дело против Петра Порошенко. Я просто считаю, что это неправильный шаг. Мне кажется, он просто лишние проблемы только принесет. Но так больше я вам скажу, что ничего такого прям сверхъестественного я там не услышал, ничего нового. То есть, как обычно, во многом повторялись месседжи, которые и год назад звучали.
Вот. Ну, вообще внешнюю политику мало обсуждали на пресс-конференции, в том числе со стороны журналистов. Ну вот вы упомянули про открытое уголовное производство против Порошенко. Давайте поговорим о пленках Деркача. Вы знаете, внефракционный украинский нардеп, значит, опубликовал записи разговоров Порошенко и Байдена. Депутат, среди прочего, утверждал, что пятый президент Украины поднял тарифы на 100% ради получения $1 миллиарда госгарантии от США. Ну и сегодня Печерский суд обязал Генпрокуратуру внести в производство против Байдена в единый реестр досудебных расследований. Ну вот вчера в пресс-службе Байдена отреагировали, вчера или позавчера, и назвали, собственно, вот эти пленки Деркача отредактированными, сравнили их с дыркой в бублике. Вот как вы думаете, вот как-то это все повлияет на выборы в Соединенных Штатах Америки? Откуда вообще взялись эти пленки у Деркача? Вот ваше мнение. Смотрите, по поводу того, откуда они взялись, это не ко мне вопрос, это пусть СБУ там или кто еще разбирается. Ну, это действительно, это, кстати, вполне логичный вопрос. Там просто очень много версий, да, откуда у него взялись, Ну, там начиная от пятой колонны, России, Да. там Америки. Угу. Я в этом участвовать не буду, как бы я не люблю эти версии, там пусть я оставлю их там, в общем, гадалкам. Но я скажу так, на самом деле никакого влияния эти пленки на американские выборы не повлияют, вообще никак не будут нести, и вообще они не имеют значения. Вот, наверное, мой главный месседж, я уже не знаю, просто я уже наблюдаю за этим третий день, это смешно просто. Но мы обсуждаем, на самом деле, не, ну, мы пустые вещи обсуждаем, потому что, во-первых, сами пленки ничего нового вообще не несут. То есть я смотрел эту пресс-конференцию, там не было ничего того, что мы слышали раньше и что говорил сам Джо Байден в 2016-2017 году и потом в 2019, когда начался вот этот импичмент, этот скандал с Трампом. Во-вторых, я знаю о реакции Штатов на пленки, она нулевая практически. Кроме статьи в Washington-Post, никакой другой реакции из крупных американских изданий не последовало. И, соответственно, от политиков. Даже Fox News, которые любят разгонять вот эту теорию про Джо Байдена, про Порошенко, про то, как они вмешивались в американские выборы против Трампа, они ничего не дали. То есть поэтому, ну, это объясняется тем, что в Штатах эта тема неинтересна, и, как показал вопрос импичмента, и вот эти все скандалы с Байденом в прошлом году, они не взлетают в медиа, и они не очень воспринимаются американской публикой и избирателями. Их сейчас вообще интересуют совершенно другие вещи. Поэтому я думаю, что на них просто не стоит так заострять внимание. Я поэтому и говорю, что вот эта реакция наша вот с уголовными делами, вот эти все скандалы, она слишком, это overreaction. То есть я думаю, что это ошибка, потому что я не совсем понимаю, зачем так реагировать на это все. На самом деле там ничего вообще нет. То есть что пленки ничего не вскрыли. То есть то, что Украина является зависимой от западных партнеров и доноров, так это не секрет. Но мы после 2014 года действительно зависим от них. Да, в некоторых сферах мы находимся в состоянии внешнего управления. Это не секрет, это все знают на самом деле, да, просто, может быть, это не так часто обсуждают, на публике, да, вот я не знаю, я сейчас говорю в эфире, насколько часто у вас это звучит, но, в принципе, это закономерный процесс, потому что нам нужна была поддержка, и понятное дело, что мы опираемся, например, в противостоянии с Россией на определенные внешние силы, которые имеют и свои интересы, в том числе группы внутри этих внешних сил. Поэтому я тут не вижу никаких вообще никакого информационного повода серьезного, чтобы это поднимать на межправительственном уровне, межгосударственном. Ну вот действительно, все, кто смотрел эту пресс-конференцию, и вот мы вчера тоже смотрели эту пресс-конференцию, ничего действительно там сенсационного такого не увидели, не услышали. Как вы думаете, вот все-таки перспективы вот этого уголовного производства против Порошенко какие? Вот вчера в нашей студии тоже политолог Фесенко говорил, что если уж открыли уголовное дело против Порошенко, тогда должны и открывать уголовное дело против Деркача за оглашение государственной тайны. Понимаете, да, тогда получается я дополню, надо открывать еще уголовные дела против всех политических лидеров Украины, которые так или иначе сотрудничали с какими-то внешними силами, и до войны, например, с Россией, там были ли какие-то подобные. Потому что это часть международной политики, но это абсурд, да, то есть в чем, я не совсем понимаю, в чем там, госизмена, поэтому я согласен здесь с Владимиром Фесенко. Я думаю, что в этом, это дело ничем не закончится. Во-первых, я думаю, мы с вами знаем практику наших судов.
и как судебные дела у нас очень быстро решаются, они никак не решаются. А во-вторых, я думаю, что это дело просто, ну, мне кажется, здесь есть большая доля политического в этом деле, то есть а не там желание разобраться в чем-то. Поэтому, ну, я думаю, что оно ничем не закончится, и это только, я же поэтому и говорю, что оно только помешает, оно только самому Зеленскому подорвет его рейтинги, там, ну, не то, что я не думаю, что это будет большой удар, но просто оно станет токсичным и будет его постоянно преследовать. Потом он будет объяснять, а как же ж так получилось, а зачем мы это сделали, и объяснять эту логику А постоянно. не повлияет на двухпартийную поддержку Соединенных Штатов? Ну, пока что, как я сказал, да, реакции в Штатах на это все не было. Да, конечно, вот после того, как открыли уголовное производство, в Штатах там начались уже более активно на это смотреть, потому что это уже касается, ну, конкретно, во-первых, конкретных дел, плюс они, видимо, боятся, что это уже, ну, очень похоже на то, что мы играем на стороне одного из кандидатов. И, по-моему, даже Госдеп что-то говорил по этому поводу. Это уже, конечно, совсем другой уровень. Но я пока что критического уровня это не достигло. Мне будет интересно, будут ли какие-то комментарии от посольства США и, возможно, не знаю, от нового посла Кита Дейтона, там, если, ну, когда он приступит к своим обязанностям уже полноценно. Ну, опять же, я пока что критического это, ну, просто что произошло? После импичмента история с Украиной немножко затухла, да, то есть вроде как все забыли, там все, Трамп и Байден там своими делами заняты, коронавирус, и просто эти пленки и наша вот эта странная реакция, ну, наше правительство, ну, вернее, ее части правительства, она просто снова опять подняла этот вопрос. То есть мы опять актуализировали вопрос, ой, а участвует ли Украина, ну, вообще, вмешивается ли Украина в американские выборы? Вот, ну, этого не надо было делать. Мы сами себя, ну, обыграли, то есть сами себе наступили на ногу. Ну, я не знаю, зачем это было сделано. Поэтому, ну, пока что нет, но я уже не знаю, что будет к осени. Учитывая вот эти все последние новости, к осени, конечно, ну, если мы будем продолжать играть в эти опасные игры, может быть, да, и после выборов можем лишиться. Я, собственно, всегда это и называл главный риск этой всей истории. Это если мы лишимся двухпартийного консенсуса в Штатах. Это будет полная катастрофа. Этого нельзя допускать ни в коем случае. Спасибо большое. Илья Куса, эксперт Украинского института будущего, был с нами на прямой связи. Ну и как мы упоминали уже выше и говорили несколько раз по пресс-конференции президента Зеленского, которая состоялась позавчера. Она была посвящена годовщине его президентства. И действительно, про Крым прозвучал всего лишь, к сожалению, один вопрос от телеканала АТР. Мы спрашивали про международные площадки, про то, когда все-таки Украина начнет свое непосредственное обсуждение восстановления суверенитета Украины над Крымом. И предлагаю послушать, что ответил президент Владимир Зеленский. Украина непосредственно оговаривает ситуацию по Крыму. Я ее оговариваю со всеми европейцами, с кем я встречаюсь. Все понимают, что санкционная политика, несмотря на то, что некоторые европейские страны привязали ее только к Донбассу, ну, по крайней мере, в своем мышлении, и снятие санкций с Российской Федерации могут быть только после того, как, некоторые так думают, что после того, как вернется Донбасс в Украину, вот, и Соединенные Штаты Америки, и Канада, и большинство стран Европейского Союза, включая Германию, Францию, всегда я поднимаю этот вопрос. Все они понимают, что и публично санкции, про санкционную политику публично все говорят. И недавно, мне кажется, Помпео вот, высказался еще раз по этому поводу. Пока Крым не вернется, санкции не будут сняты. Пока это единственный способ, где мы говорим о Крыме. К сожалению, я вам должен констатировать, я чувствую это, когда приехал первый, у меня была встреча в Нормандии и с Ангелой Меркель, да, вот, значит, мы с ней поднимали этот вопрос, и с президентом Французской республики, и, честно говоря, я сказал, это Путин. Я чувствую, что Россия не хочет, конечно, оговаривать этот вопрос, вот, но мы же с вами помним, что это наша земля, это наш народ, и может быть, вы правы
прийшов момент, коли цих майданчиків недостатньо для того, щоб говорити про Крим. Тому що у Мінському процесі питання Криму, чесно кажучи, не піднімаються. Там є адженда порівнюється зі списком того, що повинно, згідно підписання Мінських угод, повинно робити і повинні обговорювати. Там питання Криму немає. Я з вами згоден, що це несправедливо. Ну, помимо площадок, на которых может и должен обсуждаться Крым, мы еще и спросили у президента Украины относительно его взаимодействия с Меджлисом крымско-татарского народа. Спросили про перспективу принятия поправок в Конституцию Украины о крымско-татарской национально-территориальной автономии. И давайте послушаем его ответ. Мы все встретились, это было пару дней назад, да, мы встретились на Банковой. Это не первая наша встреча. Мы все консолидированно приняли решение, что создается отдельная группа, куда входят они, еще другие представители громадськості, кримських татар та інших людей, які представляють вчених, да, вчений напрямок. Ми всі зберемося. Ця рада починає працювати. Вона напрацьовує зміни до законодавства України, які можуть бути зміни до Конституції України. Яким чином ми підтримуємо те населення, тому що багато програм вже запроваджено. Наприклад, там в Херсонщині, як ми домовилися з Ердоганом, він готовий будувати землю. Пан Гусів, голова обласної державної адміністрації Херсонщини, він вже підготували, є місця для того, щоб побудувати перших 500 квартир для кримських татар. Окремо Турція домовлялася з паном Джемілєвим ще до мене, ще до того, як я став президентом, про інший проєкт, ще будівництво 1000 квартир для переселенців, для кримських татар, 500 з них в Київському регіоні і по 100, мені здається, Херсон, Львів, Одеса і Дніпро. Да. От цей проєкт треба вивчити, тому що ніхто їм не займався. Тобто всі законодавчі зміни і всі такі пропозиції, да, і велику мечеть знайшли ж землю в Києві. Є вже проєкт. Ми чекаємо проєкт якраз з боку кримських татар. І він в них є. Ми це з'ясували на останній зустрічі. Буде будівництво великої мечеті. Тому питання Криму в інформаційному просторі і дійсно може його замало, але його точно не замало у справах держави, яка робить. Ну, собственно, это все, что прозвучало про временно оккупированный Крым на протяжении всей трехчасовой пресс-конференции президента Владимира Зеленского. Ну, а мы с вами не прощаемся. Эфир телеканала АТР продолжает моя коллега Эльмаз Асан с программой «Феросет». Сейретанас Коршкенч.